Ka komiti jong ka mausau CNRD Block Demand Committee kalit bania kendu yau menteri beripet ia ketenat CNRD Block ubah Hamletson Doling bandawa banai blok ia kedong bat katahan mausawa. Hakini kejing dawa nak sorkar bagadai ban penkha blok saya gawai ha mau kerwan ha kesenong mausau kabahap Southwest Khas Hills District ia ketika kejing dawa lai lam dauba komandar Syangpliang ubah Edelbat Yau Pniau bat kiwei. Nak kaliang jong kinong ilam kibalalit ban ye kendu yau ba Hamletson Doling ubadi menteri ka CNRD Block jong sorkar jela kilebu ye kejing dawa kamar uniu menteri ban kemi ye ketika kejing don kam jong kesenong mausawa bat kesenong kiba marjan kiba kentup hadu Henry Pau teli kesenong. Uba komandar Syangpliang walaupun sengoru syak sorkar baga mausawa rengkat bat ka mausau CNRD Block Demand Committee baladalong kabala bantau bat ai sagwai ka blok ha Southwest Khas Hills District ha bagi trai jaka kilong bakloi ban ai jaka nak banta ban bu ya ketik office. Susu kiti kinong elam bat kitrai jaka ki pensngo balada ka sorkar ka kloi ban ai blok omdan jing AAA hak bai de bat ka jaka ban bu ya ka office. Lapan kan mauru bana kaliang jong Deputy Commissioner jong Southwest Khas Hills District kalada banto shaw Chief Secretary ha ka arpa hundru trik ubanail ber jong snam arjar khat henreu ye ke jong kam bantau blok tmai ye thu ba komandar Syangpliang nga ngadai ibu chairman jong neka mausau CNRD Block Demand Committee yang ngi don langki dekat jong neka komiti mentaka sengi ngilayo ban ye kendu yo ba Hamlet Doling ubadai menteri ubadai kemi ye kene katanat CNRD Block ke mat hi ke bangila bani kendu i tolong bangila wan somit ye kene ka dorkhas hai na ka benta ban kerpat bain thauno ye kene ka sakui pat ka blok hangne ha ka than ge jungi ha mau kurwat Southwest Khas Hills District kena leng jungi ngila ai jingmu ti ba ngin ai keteng na ka mau sau CNRD Block Committee halor kani ka jing diman ke jungi nak leng jung minister wong ba unsa pha ban pha survey bagi officer ke nomor kidon ki kriteria ki ba ngi haban bagi haban kidon ki kriteria bagi di ban biang nak menta ban yo ke blok nak leng jungi ngila ya thu hi ba haidai bat kene ka population ha ke bede bagi jing long sadin jong kathan te kalong ngila banjur yu ba kalong ba dai hok bangin yo ke blok te nak leng jungi pade hoj 4 pular lan ai 6 pular ai ke blok teng la banjur bade ban ai tambah keju kapolri yang badi insapha yaki officer nak benta ban survey bad ngi scam ba hadin berlawan survey te nak leng jung i insa consider ni dabu kene jing pa hi bad ngi scam ba nangin sayo e ka blok bat mai ha ke than shiliang ke jungi badang don sibun ki jing sadin kakum ka than hi ngidang bon kami sibun ki kampen roi te ladang yo e ka blok kanung sisa ka jing arab nak minta ka dong ka than ke jungi bad ngi scam badang leng ka sarkar kan consider ya kene ka jing dawa ka jungi kan hoteli ikidon kisnong hakanika dong kathan mau sawa hakajing pun kre ke bangila submit nadu arajar khanreu ngila pej kiladon kumba nru phau nyu teli kisnong bat ka population nadu to kaporo u arajar khatwei kala tamul pa ya ka arpo hajar kat ba ka kriteria ka ba ka government kadon kam kolong tang arpo hajar ke radangi pej menta hadu menta ngit skam bangila tam ya kene ka laipo hajar la ne ngila ban menta te kalalong kala dihop baniwa ya kene ka blok te ni scam ba ngin sayo ini ke blok bat kamun syuaro ngila haujar khandri ngila dat submitting ya ka memorandum akaba nak leng jung DC ru ngila pha chief secretary bat ya kata ka kopiru ngila elang minister te hadu menta ka Southwest ka sel kan hoteli blok idon hadu menta ka don ha ka ba kuat jungi te kadon tangka ma kuat blok kila dangi ketuplang bat ka civil subdivision ranikor bade ni don artili kemut ka borok kawai ka Southwest Khas Hills District ni don tang artili tulang nga kerteng juga kade di setelah beliau sinang beliau masal pengiwan ini banding dulu ini minister Richard berdekat sinadi kuat bandawai blok masal dekat kum ka jilong jingman jui hente di bro kilong di beduk di bro kilong di badang gede hok ban yo ga blok nama ba jingjingai jong ka jaka blok ka bagi demta haban le chede kuat anggo ba jali mo ta ini akan ne ila kliengi minister la kliengi ba irjiran kam jong ka jaka te nak liang jong ni kloi ban ai subhai ka jaka te jaka ko rutnio nata kiwi ki benta ki ba kam ka tum kita ki kriteria jaka dukungan te ni atro meneli ong ba kidan benta te bawi ni ba se kala ban ka ba
hilak banyak jadi nama bin sapap ni ya ki besar nang ta dan lekmi dan lek surbe nang ban lap kita kecil insya Allah long em berbeda ban air